yote na hatutagawanywa, shamba ni moja. Gikoragwo ari gikeno kuri mundu riria gwatira gatiri gake handu agiaka nyumba yake ya guikara atige guthumburana na uturo wa ukombori na urihi wa nyumba. No kuri ikari itura ria Murema mwena wa Juja kaunti-ini ya Kiambu, gikeno kiao gicenjetie gigatuika maithori kuna ni makungeirio wara ni arunao aria makire nyumba ciao mbere yao. Cartel fulani wanaokota pesa. Kama unataka kujenga, wametuwekea mpaka gate ambayo hii gate hata tujui iliyeko na njia gani na sheria gani. Wameweka mpaka inaitwa ni fence. Kuringana na ikaria ya makoretwo magikirwo mihinga ya gukinya broti-ini ciao iria megurire kuria marabatarania kuriha kanyamu kanini kuri nyanake iria marekwirana cia mungiki niguo metikirio kuingira migunda-ini yao. Wakubalia sisi tujenge na tujenge na amani, lakini sio nikikuja kuigisha mawe na itishwa pesa. Pesa. Wao walijenga na hakuna mtu aliwaitisha kitu na hakuna kitu waliitishwa. Sasa wale wanakuja wanawatishia maisha. Ati ukiigisha tu gari unaitishwa, unaambiwa hujalipa. Oho aikaria yani mokirire ruhonge rwa wathani wa matura mwena ucio makiugona ruo niruikitio muko ni gikundi kimwe kiao na handu ha gutithurana ngucanio riho maranyita mbaru gikundi kimwe. Uongozi katika mashifu ni kama kuna kitu inaendelea, sababu wameugana mkono na ndio wanasema security isitigizwe kwa njia ya kwamba wanapokea kitu. Leu aikaria ni moretie thirikari eigirire ndeto ino na ithingererie kweherio kwa mugiko uria uri igiriro-ini ria itura riu niguo mahote gukuria buroti ciao matari na muhingo wothe. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.